رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарлар тарыхы тууралуу сабагыбызды окууну улантабыз. Пайгамбарлар тарыхы тууралуу сабакта биз имам Бухари рахимахулла жана имам Муслим рахимахулла риваят кылган хадистерди же бул эки шейхтен риваят кылган муттафакун алейх hadislerden okup жатканбыз. Өткөн сабакта биз Муса алейхиссалам менен Адам алейхиссаламдын ортосунда болгон муназара, талаш тартышуу тууралуу айтканбыз. Адам алейхиссалам өз ара далилдешүүдө Муса алейхиссаламды жеңип койду деген хадис эле. Мына ошол хадистен пайдаларды алуу менен ошол алымдар бизге түшүндүрүп берген пайдаларды окуу менен биз мына өткөн сабакта 8 пайданы окуп үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү пайгамбарлар тарыхы сабагынан Муса алейхиссалам жана Адам алейхиссалам ортосунда болуп өткөн талаш тартыш тууралуу хадисти окуп андан ары улантабыз. Hadisten alına turgan paydalardan 9. payda. 9. payda Tevrat'a iman keltirүү. Allah Taala Musa paygambarga Tevrat düşürdü. Tevrat bul iman keltirүү kerek bolgon Allah Taala düşürgөн kiteplerden bolup sanalат. Jana ошондой эле iman türkүктөрүнүн biri. İman kança türküktön turat? 6 türküktön turat. Mına ошол 6 türküktün biri kiteplerge iman keltirүү. Kiteplerge kanday iman keltirilet? Atın bilgenlerge, ısmın bilgenlerge Tevrat, Kur'an siyaktуу atın aytıp iman keltirебиз. Kur'an'a iman keltirdik, Tevrat'a iman keltirdik, İncil'ge iman keltirdik, Zabur'a iman keltirdik dep atların aytıp iman keltirебиз. Tevrat, Zabur, İncil, Kur'an bul kiteplerdi Allah Taala düşürgön dep iman keltirебиз. Kebir paygambarlarga baraktar berilgen. Kur'an'da Suhufu İbrahim ve Musa, Kur'an'da İbrahim'e berilgen baraktar dep bir ayatta mına şunday kelgen. Alarga dağı жалпы түрдө iman keltirilet. Demek Tevrat'ta iman keltirүү. Allah Taala düşürgön kiteplerden ekendigi. Bul 9. payda boldu. Bul hadisten alına turgan. Emi 10. payda Allah Taala Tevrat'ta Adam aleyhissalamды жаратуудан 40 yıl aldın жазганdığı. Allah Taala Tevrat kitabını Adam aleyhissalamды жаратуудан алдын 40 yıl murda жазып койгон экен. Эми 11. payda Tevrat'ta ар bir nerse bayandalgandыгы тууралуу. Көңүл бурун Musa paygambardын өзгөчөлүктөрүн баяндаган убакытта Adam aleyhissalam эмне деп айтты? Wa a'taqal alwah fiha tibyan kulli şey. Sağa Allah Taala lavhtardı berdi. Lavh bu aldın jıgaçka жазылган аяттар. Jıgaçka жазылган аяттар жана анда бар нерсенин баяны айтылып жатат. Demek Tevrat'ta ар bir nersenin баяны, ар bir nerse тууралуу айтылган экен. Ар bir nersenin баяны бар экен. Мына ошол сыпат менен Кур'андагы сыпатталган. Allah Taala Nahl suresinde aytat: "Estaizu billah ve nazzalna aleykel kitabe tibyanan li kulli şey." Biz sağa
Kur'an-ı Kerim'de düşürdük. Anda her bir nersenin bayanı var deydi. Başka bir ayatta ma farratna fil kitabi min şey. Kur'an'da bir da bir nerseni bayandabay kалтырбадык deydi. Bayandadık dep aytkan. Kur'an'da her bir nersenin bayanı var degeni, Kur'an'da her bir nersenin bayanı var degenin kanday düşünөбүз? Kıyamatqa çeyin bola turgan okuyulardan ökümü var degeni. Kur'an'ın özünde değilse, ova Kur'an'ın özünde. Mana ayat var. Estaizu billah ve ma atakumur rasulu fakhuzuh ve ma nahakum anhu fantahu. Peygamber sizlerdi emnege buyursa, Peygamber sizlerge emnen alıp gelse, algıla. Emneden kaytarsa, kaytkıla. Demek mına ошол аятка амал кыла турган болсок, сүннөттү да кабыл алуубуз керек болобу? Ооба. Анткени пайгамбар алып келгенди алгыла деп айтты. Demek Kur'an'da sünnöttü biriktirsek, Kur'an sünnöttü bar nersenin ökümü buyurulgan eken, aytılıngan eken. Kur'an sünnöttü bar nersenin ökümü buyurulgan. Tuğra bar nerse birime bir bayandalmaydı Kur'an'da. Her bir okuya özünçe bayandalgan emez. Her bir nerse bayanı bolganda, her bir nerseni bayandaganda 30 para Kur'an, 300 para bolup ketmek. Эми жалпы эрежелерге ылайык, мына ушул эрежелерди билген алымдар кыяматка чейин боло турган окуялардын чечимин таап беришет Кур'ан-ы Керимден. Алым адамдар менен жалпы адамдардын ортосунда айырма бар. Ар бир адам эле Кур'андан ар бир нерсенин өкүмүн ала бербейт. Бирок Кур'анда ар бир нерсенин өкүмүн ар бир инсан эле ала албайт. Бирок алымдар алып берет. Жалпы эрежелерге таянуу менен жалпы erejelerin negizinde alımlar alıp beret. Bayan kılıngan degeni bul ar bir nerse, ar bir masele bayandaldı degeni emez. Aldığınkı zamanlarda bol boğan meselelerden çeçimin alımlar mına azırlık kezde dağı жалпы erejelerge layık mına bayandap ошол çeçimin taap berip жатышат. Yemi hadisten alına turgan 11. payda Ahl-i Sunna etikadına göre, işenimine göre azır beyiş var eken. Beyiş azır var, dayar, jaratılgan deyip işenemiz. Buga dalil hadiste aytılındı. Ve eskeneke cennetehum. Seni Allah Teala beyişinde yaşattı deyip Musa aleyhisselam Adam aleyhisselam'a ayttı. Beyişinde seni jaylagan son adamlardan katası, oşol son adamlarda senin katağın sebep жерге түшүргөн сен болосуңбу деп айтылынды. Жана аяттарда да буга далилдер келген. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Estaizu billah ve sari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha es-semawati vel ardu uiddat lil muttaqin." Oşol Rabbingерден oşol asmanlardan jana жерден кең болгон oşol Rabbingердин кечиримине ошол даярдап койгон бейишине шашылгыла дейт Аллах Таала. Уиддат лил муттакин, ошол асмандар жана жерден кең болгон, чоң болгон бейиш таква адамдар үчүн даярдалды дейт. Мына таква адамдар үчүн даярдап коюлган деп айтылып жатат. Уиддат лил муттакин дегени ошол асмандар менен жерден чоң болгон бейишке шашылгыла, ал таква адамдар үчүн даярдалды деп айтылып жатат бул аятта. Мындан билебиз, бейиш даярдалган экен, жаратылган экен азыр. Эми 12 хадистен алына турган пайда, бейиштин мекени асманда экенин мына ушул хадистен алсак болот. Бейиштин орду, бейиш кайсыл жерде десе асманда деген мына ушул далилди ушул хадистен алсак болобу? Анткени хадисте айтылынды. Ахбаттан наса би хатиатика илал арда. Мына Musa aleyhisselam Adam aleyhisselamga aytты, катаң себеп адамдарды жерге түшүүсүнө себеп болдуң деп айтты. Биздин ишенимде бейиш асманда деп ишенебиз. Жаннат асманда экен, анткени түшүү бул жогорудан ылдыйга карай болот. Демек, бейиш асманда деп ишенилет. Эми Адам алейхиссалам түшкөн бейиш асмандагы бейишпи, же жердеги бир
Бийик жердеги бактан чыгарылганбы deyilse bu talaştı mesele. Bu hadis jana başka ayatlarga göre jana Bakara suresinde de Allah Taala kul nehbitu minha cemi'a oşol beyişten түшкүнө dep aytılındı. Bu Allah Taala çıgargan janagı tübölük beyiş. Mına uşul söz күчтүү dep aytılınat alımlardan, köpçülük alımlardan pikirine göre. Yeme hadisten alına turgan 13. payda paygambarlardan oşol paygambarlardan alardan kebirinden kiçine künöler bolusunun durustuğu mümkün. Kebir paygambarlardan kiçine künöler bolup kalısı mümkün. Adam aleyhisselam Musa aleyhisselamga Adam aleyhisselamga ve asa Adem rabbahu fagawwa. Adam aleyhisselam Musa aleyhisselam eken. Adam aleyhisselam Musa aleyhisselamga aytdı. Ve asa Adem rabbahu fagawwa. Adam Rabbisine künökör bolup adaştı degen mına uşul ayatты Tawratта körgönsüңbü dedi. Mına uşunday dep жазып koyulgandygyn körgönsüңbü dep Adam aleyhisselam Musa aleyhisselamdan suradı. Musa aleyhisselam ne dep aytdı? Ova dep aytdı. Açıktan açık mına uşul adam mına Rabbisine künökör boldu dep aytılınıp jatat. Bul masalede ahli sunna işenimi mına uşunday. Asama yetişi saktады degeni. Masum künö kılууdan saktaldı degeni. Allah saktap koygan paygambarlardı künö kılууdan. Жалпы түрдө paygambarlar masum künödөн saktalgan dep aytabыз. Künödön saktalgan dep aytabыз, бирок түшүндүрмө бар. Paygambarlar din ökümün jetkirүүдө, kataga жол коюудан masum, мындайча айтканда saktalgan. Paygambarlar dindi jetkirүүдө adamдарга эч качан kataga жол берген эмес. Bir Allah Taala vahiy kılgan nerseni özgörtüp, kemitip jetkirүүsü mümkün emес, je jaşırıp koyuusu mümkün emес. Çoğun künöler masalesinde alar masum, künöge жол бербейт. Çoğun künöler bolboyt paygambarlarda. Kebir kiçine künöler boluşu mümkün değilnet. Buga açıktan açık ayat mına ve asa Adem rabbahu fagawwa. Adam aleyhisselam oşol daraktan jebe dep aytты, jep koydu. Kılba degen işti kılıp koydu buna uşul. Künö degeni Allah Taala'nın aytkanın kılbo. Kebir kiçine künöler paygambarlardan dağı bolusu mümkün. Kebir alımlar jok. Künö boluşu mümkün emес. Kiçine künöde paygambarlarda jok dep aytışkan alımlar dağı var. Bирок bulardan sözü zayıf. Mına uşuga uşugan ayatlarda tawil kılууga tuura kelet. Alar aytışat paygambarların işine erçүүgө buyurulganбызбы? Alar künö kılууsu mümkün bolsa, künösünde da erçip ketilinip kalbayбы? Erçip ketilinip kalınbayбы? Allah Taala alardı künödön saktap koygon dep bul taraptan dalil keltirişet. Bирок aytılat, paygambarlardan kiçine künö bolusu mümkün. Bирок bul öte az. Bирок bul bolup kalsa da künönü daima bolboyt, ulantışbayt alar daimi türdө. Jana başka amallarından ayrımalanıp turat. Öte az bul birinciden. Başka amalları menen aralaşıp kalıp, başka amalları kalıp oşol künöge erişip ketip kala turgan darajada bolboyt. Alardan bola turgan, kebir paygambarlardan bolup kala turgan kişine künö. Hadisten alına turgan 14. payda Musa aleyhisselam Adam aleyhisselamdın özüne layık özgöçölüklerin sanagan vakıtta 4 özgöçölüktü sanap öttü. Musa aleyhisselam Adam aleyhisselamga karata Adam aleyhisselamdın 4 özgöçölügün sanap öttü. Birincisi Allah Taala öz kolu menen jarattı dep aytты. O adam seni Allah Taala öz kolu menen jarattı dep aytты. İkincisi öz ruhundan üylödü dep aytты. Üçüncüsü periştelerdi sağa sajda kıldırdı dep aytты. Dördüncüsü beyişine jayladı dep aytты. Jannatına jaşattı, beyişine jayladı dep aytты. Mına uşul aytılgan üçөөsü, algaçkı üçөөsü Adam aleyhisselamga taandık. Bирок beyişine jayladı degeni Hava enede ayalıdağı beyişte bolgon. Adam aleyhisselamdın özüne taandık emес. Bu sıfat, bu özgöçölük kolu menen jarattı degeni tuuralı ayttık emi. Allah Taala Adam aleyhisselamdın kolu menen jaratkan, bu tuuralı ayttık. Mına uşul orunda öz ruhundan üylödü degeni kanday?
Mına uşul orunda öz ruhunan üylödü degende kanday bilebиz, kanday düşünöbüz? Musa aleyhisselam Adam aleyhisselamga aytıp jatat. Seni Allah Taala öz ruhunan üylödü deydi. Allah'tın ruhu dep aytılgandыгын kanday düşünöbüz? Köngül bir ugup turgula. Bu öte manili mesele. Allah Taalaga nisbati berilgen bul ruh Allah Taala'nın sıfatı emes. Allah Taala'nın jaratkan ruhunan üylödü degeni. Allah'tın sıfatı emes. Allah Taala jaratkan ruhtan üylödü degeni. Siz Allah'tın ruhunan dep nisbat berilip jatatıgo dep aytooңуз mümkün. Allah'tın ruhunan dep Allah'a taandık kılınıp jatat dep aytooңуз mümkün. Allah'a nisbat berilgen je izafa kılıngan sözдөр iki türdü bolat dep aytışat alımlar. Özü kayın bola turgan nerse je özü kayın bolboytko başka bir nersede kayın bola turgan nerseler var. Misalı kiteptin özü kayın bolgan nerse. Men bir kitepti misal kıla turgan bolsok, birok kitepteki jaşıl түс, kitep jaşıl түстө bola turgan bolsa, түстүн özü bolobу же түс bir nersede bolobу? Түс эмнедедир кайын болот. Түстүн өзү сыртта болбойт. Мисалы, оорунун өзүн көрөсүзбү? Адам ооруй турган болсо, оору көрүнөбү? Же ооруну кимдедир көрөсүзбү? Же илим, баланчыны илимдүү экен дейсиз. Sırttan bir ilimdi körsötüp beri albaysız. İlim emnededir bolot. Özü kayın bolboytko, başka bir nersede kayın bolot. Özü kayın bol oturgan nerse var, je özgö bir nersede kayın bol oturgan nerse var. Allah'a izafa kılıngan, je nisbat berilgen sözdörde iki türdүү bolot. Allah'tın ilimi dey turgan bolsok, ilimdin özü körünöbü? Jok. Allah'a nisbat berilse Allah'tın sıfat eken deybiz. Allah'tın ilimi değilse, Allah'tın rayımı değilse, bul ajrap tura turgan nerse emes. Özü kayın bol oturgan nerse emes. Özünçe tura turgan nerse emes. Buga okşotu Allah'tın, buga okşoştu Allah'tın ilimi, rayımı degende Allah'tın sıfat eken deybiz. Birok mına o Ka'batullah, Ka'bany Allah'tın üyü deybiz. Je meçitlerde Allah'tın üyü deybiz. Meçit özü tura turgan nersebi? Özü kayın bol oturgan nerse? Özü kayın bol oturgan nerse? Bunu Allah'tın sıfat eken dep aytpayбыз. Allah'a izafa kılbayбыз. Bul Allah'tın jaratkanı. Meçit, Kaaba Allah'tın jaratkanı. Kaabany başka üylerden ıyık ekenin bildirip Allah'a nisbat berilip Allah'tın üyü dep aytılıp jatat. Misala Abdullah deybiz. Allah'tın pendesi dep aytılıp jatat. Kol Muna misal Abdullah deybiz. Allah'tın pendesi dep aytılıp jatat. Kul özü kayın bol oturgan nerse. Abd bul Allah'tın sıfat eken değilinbeyt. Kul sözün Allah'a nisbat beremiz. Bul Allah'tın mahluku degen manide. Ruh özü kayın bol oturgan nerse je bir nersede kayın bolobу? Buga emne deybiz? Biz aytooğuz mümkün ruh insandın denesinde kayın bolot. O özünçe kayın bolboyt deysiz. Ruh insandın denesinde kayın bolotko özünçe kayın bolboyt deysiz. Jok андай emes. Özü kayın bol oturgan nerse. Ruh, misal üçün aytooğuңуз mümkün da ruh insandın denesinde kayın bol oturgan nerse, bul özünçe bolboyt dep aytooğuңуз mümkün. Jok андай emes. Özü kayın bol oturgan nerse. Ruh özünçe nerse. İnsandın denesinden bölünüp özünçe tura turgan nerse. Buga dalilder köp hadiste. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytat: "İza hadartum mevtakum fa aghmidul basara fa innal basara yetba'ur ruha." Eger sizlerden biröňörden biri öle turgan bolsa, ölüm kele turgan bolsa, anı ölgöndön kiyin ne? Közünü jumup koygula deydi. Ölgön adamdı ölüp canı çıkkandan kiyin közünü jumup koygula deydi. Antikeni köz ruhtu erçip kalat deydi. Mındaş aytkanda köz ruhtu karap kalat deydi. Köz ruhtu erçiyt degeni. Bu köz çıkıp jatkan ruhtu köröt. İnsanın közü çıkıp jatkan ruhtu köröt. Demek bul özü kayın bol oturgan nerse ruh. Körü mümkün bol oturgan nerse. Bunu emi Allah'a nisbat beru, mahluktu nisbat beru. Mındaş aytkanda Allah'tın jaratkan mahlugu degen manide bolot. Sıfatı degen emes. Kebirler mına uşul orunda, kebirler öte çoğun kataga
жол коет, өзү билбеген, сезбеген абалда. Адамга өз рухунан үйлөдү дегени, кудум бул нерсени түшүнгөндө, Аллах Тааланын инсандар сыяктуу руху бар, өзүнүн рухунан үйлөдү, ошондуктан адам текебир болот дейт. Анткени Аллах Тааланын рухунан үйлөгөн, Аллах Таалада кибир сыпаты бар, текебирлик сыпаты бар, ошондуктан инсан да кибир кылат, текебир болот дешет. Бул чоң катачылык. Ахли сунна этикады боюнча Аллах Тааланын затынан махлуктарында жок. Аллахтын затынан махлуктарда жок, жана махлуктардан бир нерсе Аллахтын затында жок. Ошол Аллахтын руху мына Иса алейхиссаламда бар деп ишенген ошол насаралар. Иса алейхиссаламды үч илахтын бири деп айтышат. Үч сыйынуучу заттын бири деп айтышат. Бул ишеним ката ишеним, адашуу. Аллах Таала рухунан үйлөдү дегени жараткан рухунан үйлөдү деген мааниде. Аллах Тааланын жашоосу, рух менен болуусу же болбоосу тууралуу бир далил келген эмес. Мунун кайфиятына, сүрөтүнө кирүү болбойт. İnsanların жашоосу бул рух менен болот. Рух чыгып кетсе инсан өлөт. Бирок Аллахтын жашоосу рух менен же жокпу бул нерсе тууралуу бир далил келген эмес. Бул нерседе токтолунат. Аллах Тааланын рухунан үйлөдү дегени бул Аллах Тааланын затынан же сыпатынан болуусу мүмкүн эмес. Мындан максат бул махлук болгон, Аллах Таала жараткан махлугунан, ошол рухунан үйлөдү дегени. Мындан максат ошол жараткан, ошол махлукту, ошол рухту үйлөдү дегени. Аллах жараткан рух деген мааниде. Хадистен алына турган 15-чи пайда, Адам алейхиссаламдын руху деп айтылган убакытта, Адам алейхиссаламга айтылган убакытта, мына Адам алейхиссаламга айтылган убакытта, «Васжадалакал малаиката». Муса алейхиссалам Адам алейхиссаламга айтты, сага өз периштелерин сажда кылдырды деп айтты. Муну кандай түшүнөбүз? Периштелердин Адам алейхиссаламга сажда кылуусун муну урмат маанисиндеги сажда деп айтып коюшат алымдар. Сажда ибадат максаты менен кылынат, же урмат катары кылынат. Бул сажда ибадат маанисиндеги сажда эмес деп айтышат. Бир ооздан айткан алымдар баарысы ошол периштелердин Адам алейхиссаламга сажда кылуусу бул ибадат маанисиндеги сажда эмес. Бул ибадат маанисиндеги сажда болгон эмес. Ибадат кылгыла деп айткан эмес. Урмат маанисиндеги сажда болгон, адамга бир урмат көрсөтүп койгула дейилинген. Кээ бир тафсир алымдар айткандай, ал сажда да эңилип эле коюудан турган дейт. Пешенени жерге коюудан турган сажда эмес дейт. Эңилип эле койгон периштелер жерге карай эңилип коюудан болгон деп айтышат. Урмат катары сажда кылуу болгон. Алдыңкы үммөттөрдө алардын шариятында бул нерсе дурус болгон. Мына Юсуф пайгамбардын ага инилери Мисирге кирген убакытта, Мисирге, ошол Египет, ошол Мисирге көчүп барган убакытта, ошол аятта айтылынат, ошол сажда кылышты, саждага жыгылышты деп келет. Юсуф алейхиссаламдын ага инилери. Бул ибадат катары болгон эмес. Бул саждада, бул алардын шариятында дурус болуп саналган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки үммөттөрдө. Биздин шариятыбызда болсо, урмат катарында сажда кылып болбойт. Урмат катарындагы сажда кылып болбойт. Ибадат маанисинде бир шариятта рухсат берилген эмес. Ибадат маанисинде Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге сажда кылууга буйрган эмес. Урмат маанисинде сажда мурда дурус болгон. Биздин шариятыбызда болсо бул нерсе эми дурус эмес. Ошондуктан көпчүлүктөгү катачылык, мына бизде келин санам деп коет, келинди жүгүндүрүшөт. Ошол ийилип, рүкүгө жакындап, ийилип салам берет. Бул арам болгон иш болуп саналат, бирок ширк дейилинбейт. Анткени бул ибадат максатта ийилген жок. Урмат катары салам берген убакытта, урмат маанисинде урмат катары ийилип жатат. Бул туура эмес, бирок ширк эмес. Кайнатасына салам дейт, кайнатасына жүгүн дейт, кайненесине жүгүн дейт. Ибадат максатта ийилген жок, урмат катары ийилип жатат. Урмат катары, муну ибадат маанисинде кылган жок, ийилип салам берүү бул нерседен урмат катары болсо дагы кайтарылдык. Хадистен алына турган 16-чы пайда, акыйкатты ошол жеткирүүдө, акыйкатка жетүүдө муназара кылуу дурус, тартышуу дурус.
Адам алейхиссалам менен Муса алейхиссаламдын ортосунда мына munazara, onu talaş tartışуу boldu. Bul durus. Mına Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Vecadinuhum billati hiye ahsan." O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alar menen öte jakşı tartışkın deydi. Bul talaş tartışуу şariatta tar çöyrödө boluşu kerek. Bирок bul nerseni adat kılıp alуу bul jakşı emes. Alımlar aytışat, munazaranın apatı köp dep aytışat alımlar. Iklas ketip kalat. Balançını mat kılıp koydu deydi. Жеңишке жетүү максатта экинчи bir tarap акыйкатта айтса, аны танып жиберүү болуп калат. Аллах сактасын. Адам алейхиссалам менен Муса алейхиссалам тартышканда Musa жеңилгенин мойнуна алды. Musa жеңилгенин мойнуна алды. Мына ушул нерсени Торатта таптыңбы деп айтты эле, ооба деп жооп берди. Musa алейхиссалам. Мына ушул нерсе бар беле десе, ооба деп айтты. Көпчүлүк жеңиш максатын көздөп акыйкаттан жүз буруп кетүүсү мүмкүн. Үнүн бийик көтөргөндү үйрөнөт, талашып тартышып жүрө берсе, munazara, талаш тартышуу жалпы элдин алдында болсо, жеңилген киши акыйкатта болсо да, жеңген киши акыйкатсыз болсо, жалпы адамдар жеңген кишини акыйкатта экен деп ойлоп калышат. Жеңилген адам акыйкатта болуусу мүмкүн, бирок сөзмөрлүгү, чечендиги, сөз таба албай, сөзмөр болбогондугу үчүн жеңилген болуп көрүнүшү мүмкүн. Munazara кылуу дурус, бирок акыйкатка эрчүү максатта болуусу керек. Алдыңкы алымдардын munazarаларынан, ошол талаш тартышууларынан мисалдар келет. Мына алар өтө таң калыштуу бир үлгүлүү орундарды, ошол нерселерди алымдар калтырып кетишкен. Мына ушул нерсени алымдар бизге хикая кылып айтып беришет. Эки алым бир маселеде тартышышат. Эки алым бир маселеде тартышышат. Ар бир тарап өзүнүн далилдерин алып келет. Биринчи алым экинчи бир алымдын сөзүн алат, экинчи бир алым биринчи алымдын сөзүн алат. Ошол далилдерин өз ара угуу менен бул акыйкатка жетүү максатта боло турган болсо, бул munazаранын бир түрү болуп саналат. Эми хадистен алына турган 17-чи пайда: munazara кылуу дурус, талаш тартышуу дурус, эгер жаш менен кичине менен болсо дагы. Жаш кичине ортосунда болсо дагы бул дурус. Жана бала менен атанын ортосунда дагы болсо бул боло берет, бул адепсиздик деп саналынбайт. Ираки рахимахулла айтат: мына ушул хадистерден алына турган пайдалардан ата эне менен болсо дагы, же өзүнүн илимдүүрөөк киши менен болсо дагы munazara кылуу, талаш тартышуу дурус экендигин айтат. Эгер чыныгы максат акыйкатка жетүү боло турган болсо, munazara адептеринен бири хадисте көрүүбүз мүмкүн. Мына ар бир тарап экинчи бир тараптын өзгөчөлүктөрүн санап, кийин munazara кылынды, кийин талаш тартышылынды. Муса алейхиссалам Адам алейхиссаламга: "Сени Аллах Таала өз колу менен жараткан, жана периштелерди сажда кылдырды, өз рухунан үйлөдү." Жана бар болгон Адам алейхиссаламда бар болгон сыпаттарды айтып баштады. Муса алейхиссаламды Адам алейхиссалам Аллах Таала сени менен өз каламы үчүн, сүйлөшүү үчүн тандап алды. Бул экинчи бир тараптын моюндосу. Кээ бирлер жаман сөздөр менен баштайт. Ошол munazarada жакшы сыпаттарды кабыл алуу моюнда бул munazаранын адептеринен болуп саналат. Аны эми кыйкырып, ошол акыйкат айтылынса да аны кабыл албай, кыйкырып, өчөшүп, мындай кылуу бул талаш тартышуунун адеби эмес. Хадистен алына турган 18-чи пайда: Адам далилде Муса алейхиссаламды жеңди деп айтты. Демек, ихтилафтуу маселелерде акыйкат бир тарапта болот экен. Экинчи бир тарап ката болуп саналат. Эгер пайгамбар болсо да, экөө тең пайгамбар, акыйкат бир тарапта болду. Алымдардын бир пикирине көрө акыйкат бирөө болот. Эми ихтилафтуу маселелер бар, бул фикхи маселелерге таандык. Эми бул хадисте адам жеңди дейилгенде, бул да өзүнчө туура. Бул хадисте эми адам жеңди дейилинде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул нерсени бизге баяндап берди. Эми ошондуктан адам жеңди дейилгенден кийин акыйкат бир тарапта болот экен. Пайгамбар болсо дагы, ал эми ихтилафтуу маселелер бар, фикхи маселелер. Эми ал маселелерде хадистин заиф, сахихтерине карап туруп, кайсы алымдын күчтүү
dalili güçlü ekendigine qarap turup şo fiqhi masaleler alınıp ketiline beret. Muna şol hadisten alıngan kıskaça muna şol faydalar muna şoldan turat eken. Allahu alam ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhanakallahumma hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.